Danes je 4. februar in gremo v vodo, v morje. Kdo bi si mislil, da Royal Lifestyle gre ne ono, da bi bil vsaj enkrat že po zimi, prav prvič. Lahko sem tle z Amadejem, mi je rekel, pa če pridem in na koncu po 10 poskusih je uspelo, si mi prepričal. Tako da, evo, srečno, ne, zame, on je pa že navajen, ne, tako da. Voda je nedobra, perfektna, hladna, da te rehabilitacija popravlja, za aftera slavne kifiri. Tebe boliti ali ne? Voda se ne boli. Voda. Ne me jebat. Ne me zrebava. Kaj nisam pojdi? Zdaj se preme, čej. To je ejne. Potravaj. You ain't never ever gonna break it. You can never beat him and they're better than you face it. Nigga, they're giving him, you're not thinking straight. No, they don't give a damn, you got what I'm saying. I'm not from playing. I'll give it to you straight. Just your nose. Just your nose. Evo ga, fertik smo, jaz sem si dal takoj kapatojo, ko v savni, da ne zmrznem, ko v savni varianta, treba hitro podečiti. A vidim to podečiti Gledati bolj nje. Ma! Super je bilo. Malo, ja, te grdmanost, ja. Četiskovno, bi rad ful se migal, eno. Ne, to jaz ne vem. Evo, mi smo tle zaključili. Amadej, kolikokrat si bil že po tvojem? Prevečkrat. V morju, po zimi? Prevečkrat, da? In kakšen je občutek? Vedno boljši. Vedno boljši. Kaj pomaga? Pomaga, da si bolj sproščen, enostavno povedano. Evo, zato sem šel, ne, malo da me, ampak kako si me videl danes prvič mene? Kako me oceniš za prvič? Ocena 8 od 10. Ok, kaj bi mogel zboljšati? Malo bolj se kalmirati. Umiriti, ja. Ampak evo, lepa je izkušnja in ki on je rekel, dvakrat mi je rekel, da pridem, sem rekel, ma ni šans, nikoli ne bom šel in evo. Nekaj se prišel, bravo. To je to, Instagram njegov od spodaj, moj Royal Lifestyle kot vedno, like, share, subscribe, se ga vidimo, aj čau.